Eka mbasuhuze mwese mbifuriza kugira igitondo cyiza aho muherereye hose. Jedi Sali Asadi, iyi ni Man TV tugiye kubyuka turebera hamwe byinshi biramutse bivugwa. Ese agahenge ka Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Iran kazarangira ryari? Perezida Donald Trump we yamaze kwihanangiriza Iran kigomba kwitabira ibiganiro bitaba bigahura n'ibyago itigeze inabona na mbere. Rero aya makuru n'ibindi biramutse bivugwa ariko by'umwihariko mu burasirazuba bwo hagati nibyo tugiye gucishamo amaso turebe uko ibintu bimeze. Rero reka twihute dutangira cyane ariko mbahereza ikaze. Gusa niba ari ubwa mbere ugeze hano ku murongo wa Man TV, kora subscribe kugira ngo n'ibiganiro tubategura bijye bigenda bikugeraho buri kanya. Ibikorwa bya diplomasi bigamije guhagarika intambara iri hagati ya Amerika, Israel na Iran biracyari mu rujijo rukomeye, dore ko leta ya Iran yo yatangaje ko itazigera yemera kujya mu biganiro igihe igishyizwe igitutu cyangwa iterabwoba, mu gihe perezida wa Amerika Donald Trump we yavuze ko igihano cyo gufunga ibyabo bya Iran kizakomeza kugeza Iran yemeye amasezerano. Rero ibi bintu biri kure nk'ukwezi kugira ngo Iran na Amerika baganire, biri kure nk'ukwezi. Trump ntabwo acogora gutera ubwoba Iran, avuga ko niramuka idakoze ibyo iyi Amerika iyisaba, iyi Iran n'ubundi izakomeza guhura n'ibyago bikomeye. Gusa ku rundi ruhande we Iran iravuga ati mu gihe Amerika n'ubundi ikidufata ibihano cyangwa se n'ubundi gifunze ibyambu byacu byo kumurora umuzi, ntabwo tuzigera twitabira aya masezerano n'akana gatoya. Rero ibi akaba ari ibintu n'ubundi bikomeza gutuma aya masezerano ya Amerika na Iran, ibiganiro byagombaga kubera muri Pakistan kuri uyu munsi bikomeza kuba byagorana cyane. Rero kugeza ubu ngubu iyi ntambara imaze kugira ingaruka zikomeye ku isi yose, haba mu bukungu, umutekano ndetse no mu mibereho y'abaturage mu bihugu bigiye bitandukanye, cyane cyane nyine mu bihugu byo muri Afurika. Nko muri Kenya mwamaze kubona ko ikibazo cya peteroli kiri ku rwego rukomeye, ariko si no muri Kenya gusa, ahubwo ni no mu bihugu byose, hafi ya byose, kuko n'aha mu Rwanda ingaruka twamaze kuzibona. Ibiciro byariyongereye, lisansi yiyongereyeho amafaranga atagira ingano. Ubwo rero urumva ko ari ingaruka zikomeye cyane iyi ntambara imaze kuba yateza. Gusa abayobozi ba Iran bo batangaje ko biteguye kuganira mu gihe batiteguye kuganira mu gihe hari igitutu gikomeye kibashyirwaho na Amerika. Hano abayobozi ba Iran bavuga ko n'ubundi nta cyatuba bajya mu biganiro na Amerika igihe n'ubundi iyi Amerika idashaka gutuza ngo ishyire agapira hasi, ubundi bajye nyine mu biganiro bitarimo gutegeka, bitarimo gusaba ibitumvikana. Amerika yo ikomeza gutitiriza Iran, dore ko n'ibi biganiro byo muri Pakistan ku nshuro ya kabiri byari byatangajwe na Perezida Donald Trump, kandi Iran nayo ivuga ko ibi biganiro bizaba, ariko Amerika yo ishobora ikomeza n'ubundi gutitiriza Iran. Noneho nibwo Iran yavuze iti ntabwo noneho tuzajya muri ibi biganiro mu gihe Amerika ariyo ikirimo iradutitiriza. Bavuga ko rero ibiganiro bishobora kubaho gusa mu gihe habayeho kubahana no kuganira nta terabwoba. Nyine Iran ahangaha ni nko kuvuga ngo n'ubundi ibi biganiro twebwe ntabwo twanze ibiganiro, ariko ibi biganiro byabaho mu gihe twebwe na Amerika harimo kubahana hagati yacu, nyine twese tukuzuzanya ku byo tugiye, tukemeranya ku byo tugiye kuganiraho, nta bintu by'iterabwoba, kora ikikora kiriya reka reka. Iran ibyo ngibyo nibyo yanze. Gusa iravuga iti byashoboka mu gihe Amerika yanze kuba nyine yahagarika ibintu byo kudutera ubwoba cyangwa se no gukomeza kudutitiriza. Gusa ku rundi ruhande perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump we yavuze ko Iran igomba kwemera ibiganiro vuba, bitaba ibyo igahura n'ibibazo bikomeye kurushaho. Ibi ngibi nibyo nababwiye ni Trump says Iran is going to negotiate or face problems like they have never seen. Ati Iran igomba kujya mu biganiro cyangwa se igahura n'ibibazo itigeze ibona na mbere. Yanavuze ko ibikorwa bya gisirikare bya Amerika byangije cyane ibikorwa remezo bya kirimbuzi bya Iran, kandi ko kubisana bizatwara igihe kirekire. Ahangaha ni nko kwibutsa Iran, ni nko kubwira Iran iti mwebwe
murajya mu biganiro, murahitamo kujya mu biganiro cyangwa se muhitemo kuraswaho bikomeye. Anabibutsa ko hari ibitero bikomeye cyane byagiye n'ubundi nako ibitero bya gisirikare byagiye birimbura ibikorwa remezo, ariko by'umwihariko nyine kubikora intwaro za nucleaire bya Iran. Ahangaha rero Trump avuga ko Iran igomba kujya mu biganiro, ati bitaba ibyo ngibyo, ibyo nabyo mushobora kongera guhura nabyo mu minsi iri imbere. Nimudahitamo ibiganiro murahitamo kuraswa. Rero ku itariki ya 7 Mata 2026 perezida wa Leta Zunze Ubumwe za Amerika Donald Trump nibwo yari yatangaje agahenge k'iminsi 14 hagati ya Amerika na Iran. Icyo gihe cyo guhagarika imirwano ubundi giteganyijwe kurangira kuri iyi tariki ya 21 Mata 2026. Iyi tariki ubu tuvugana nibwo agahenge kari buragire. Reka tuvuge niba Irani ibiganiro bikomeje kugorana, uyu munsi agahenge karaza kuragira. Niba agahenge kari buragire wenda n'urugero, niba kari buragire saa 6 z'ijoro, ubwo guhera ayo masaha y'igicamunsi intambara ishobora kuba yakomeza ku bihugu nyine uko bihanganye ari bitatu. Gusa Trump we yavuze ko ashobora kutongera icyo gihe niba nta masezerano mashya azaba yabonetse mbere yuko nyine icyo gihe kirangira. Trump yavuze ati ntabwo turi buze kuba twakongera icyo gihe, mu gihe n'ubundi iyi Amerika nako mu gihe iyi Iran itemeye ibiganiro. Ati iki gihe cy'agahenge gishobora guhita kirangira ubwo saa 6 z'ijoro ingabo za Amerika zigahita zitangira gusuka ibisasu, cyangwa se iza Israel zigatangira kurasa ibisasu muri Iran, kuko n'ubundi burabizi ko ari Amerika na Israel bagabye ibitero kuri Iran. Rero ubwo iki gihe cy'agahenge kirarambuka kirangiye muri ayo masaha mbabwiye, ibi bikorwa bishobora kuza kongera gutangira. Gusa amakuru aturuka mu biganiro byo muri Pakistan avuga ko agahenge gashobora kurangira ku wa 3 nijoro ku isaha y'i Washington, bivuze ko muri Iran kazaba karangiye mu rukerera rwo ku wa 4. Ati nubwo biteganijwe ko uyu munsi aribwo agahenge gashobora kuza kuba niba aribwo agahenge gashobora kuba kuza karangira, ntabwo ati amakuru y'ibanga avuga ko uyu munsi bashobora kwirenzaho, ariko n'ubundi ku wa 3 mu masaha y'urukerera agahenge akaba aribwo kaza kuba karangiye. Gusa ku rundi ruhande rwa Iran ho akakaza kurangira ku wa 4 kuko nyine amasaha atari amwe. Rero haracyari icyizere gike ku biganiro bishobora kubera mu murwa mukuru wa Pakistan Islamabad, ariko Iran ntiratangaza ku mugaragaro niba izabyitabira cyangwa se itazabyitabira. Umuvugizi wa Minisiteri y'Ububanyi n'Amahanga wa Iran yavuze ko nta cyemezo kirafatwa ku bijyanye no kujya muri ibyo biganiro. Gusa ku rundi ruhande perezida w'inteko ishinga amategeko ya Iran we yavuze ko Iran yiteguye ibiganiro, ariko nizemera ibiganiro ishyizweho amategeko yewe n'igitutu cya Amerika. Yavuze kandi ko Iran yiteguye gukomeza guhangana niba ibiganiro bitagenze neza. Ahangaha ni nko kuvuga bati niba n'ubundi ibi biganiro byanze nta kizatubuza gukomeza kuba twarwana. Nimutugwabaho ibitero n'ubundi tuzakomeza turwane. Gusa ibibazo bikomeye bikomeje gutuma ibiganiro bigorana, harimo ikibazo cyo gufungura inzira y'amato ya Hormuz. Ibi tugira tubivugaho buri munsi. Ibihano bya Amerika kuri Iran, kwishyura indishyi z'intambara, misile za Iran n'imikoranire ya Iran n'ibihugu byo mu karere. Ahangaha nyine harimo Libani, za Syria n'ibyo ngibyo. Nibyo bibazo by'ingenzi cyane bikomeje gutuma ibi biganiro bitongera kuba. Gusa ku rundi ruhande dusa n'abava kuri Amerika ho gato, nuko kuri ubu Loni ihangayikishijwe n'ibibazo byo mu muhora wa Hormuz. Umunyamabanga mukuru wa Loni Antonio Guterres yatangaje ko ahangayikishijwe cyane n'ibibazo biri mu nyanja ya Hormuz, inzira ikomeye cyane inyuramo amato menshi y'isi. Guterres yasabye ko
uburenganzira bwo kugenda mu nyanja bwubahirizwa kandi ko inzira ya Hormuz ifungurwa byuzuye. Loni yatangaje ko hafi 10% kugeza kuri 12% by'ifumbire ikoreshwa ku isi byahagaze. Ibiciro by'ifumbire n'ibikomoka kuri peteroli nabyo byamaze kuba byazamuka. Ibi byose rero ni ingaruka rubuti ku bihugu byinshi bidafite uruhare n'uru na rutoya mu ishozwa ry'iyi ntambara. Rero Irani yamaze kuba yashyikiriza ikirego Loni ku bwato bwayo bwafashwe na Amerika. Ku munsi w'ejo nibwo nababwiraga ko Leta Zunze Ubumwe za Amerika zamaze kuba zashimuta ubwato bwa Irani. Rero Irani yavuze iti iyi Amerika ntabwo twakomeza kuyihanganira, ahubwo nyine tugomba kuyirega. Rero bamaze kuba bajyana ikirego cyayo muri Loni. Rero muti bimeze bite? Kuri ubu Irani yatanze ikirego muri Loni ishinze Amerika gufata ubwayo bw'ubucuruzi ku ngufu. Irani yavuze ko icyo gikorwa ari icyaha kinyuranyije n'amategeko mpuzamahanga ndetse ko cyarenze ku masezerano yo guhagarika imirwano nyine y'agahenge kari kanashyizweho. Irani kandi yasabye ko ubwato bwayo burekurwa vuba n'abariho bose bagataha mu miryango yabo. Nyine abafatiriwe bose abafashwe bunyago n'ubundi n'ingabo za Amerika bagasubira mu miryango yabo kandi bagasubirayo bose ari amahoro. Irani yanavuze ko abari mu bwato n'imiryango yabo batewe ubwoba mu gihe bafatwaga. Rero mu murwa mukuru wa Amerika Washington DC, abasirikare ba Amerika barenga 30 hamwe n'imiryango yabo bafashwe nyuma yo kwigaragambya bamagana intambara kuri Irani. Aba bigaragambyaga bari bafite indabo zitukura zo kwibuka abanya Irani bapfuye, banazamuye ibirango bivuga ngo hagarika intambara kuri Irani. Abapolisi babafashe babambika amapingu ubundi babajyana mu buroko kubafunga. Gusa ku rundi ruhande Irani na leta nako Israel na Libani intambara nayo ikomeje kuba yagenda nubwo irimo iraba gake gake. Rero mu gihugu cya Libani abaturage bavuga ko ibitero bya Israel byanyije amazu menshi, harimo n'aho abaturage bari barimukiye mbere. Mu gace ka Beka abaturage bavuze ko igisasu cyaguye ku nyubako irimo imiryango ibiri, umuntu umwe wari mu modoka yahise apfa, amazu menshi arangirika cyane kandi yewe hari n'abaturage bavuze ko abana bamwe bapfiriye mu bisigazwa by'amazu yabo, abandi bakomereka bikomeye. Abayobozi babo bavuze ko inzu zirenga 140 zangiritse, izindi zirasenywa. Hari uburakari bukomeje kwiyongera nyuma yaho hagaragaye amashusho y'umusirikare wa Israel usenya igishushanyo cya Yezu mu majyepfo ya Libani. Iki gikorwa cyarakaje abantu benshi, harimo n'abahoze bashyigikiye Trump ndetse n'abanyapolitike batandukanye. Minisitiri w'intebe wa Israel yasabye imbabazi kuri iki gikorwa, avuga ko kirimo gukorwaho iperereza. Rero tugenda tugana ku musozo w'iyi nkuru yacu, reka mbabwire ko kuri ubu ubukungu bw'isi bwatangiye kuba bwajegajega cyane, ibyo bita economic crisis. Ibihugu byinshi ku isi byatangiye kubona ingaruka z'intambara, cyane cyane ku bijyanye n'ingufu. Nko mu bihugu byo muri Aziya ubukungu bwa Korea y'Epfo burakihagazeho, ariko ibihugu bimwe byo muri Philippines byatangaje ko ubukungu bushobora kugabanuka ku rwego rwo hejuru cyane. Rero abasesenguzi kuri ubu ngubu banenze cyane politike ya Amerika. Bavuze bati Amerika ifite imbaraga za gisirikare zikomeye, ariko iza politike zo biragoye. Abasesenguzi bavuga ko Amerika ifite imbaraga za gisirikare ziruta iza Irani, cyane cyane mu bijyanye n'indege z'intambara. Gusa bavuga ko indege za Amerika na Israel zishobora kugera ahantu hose muri Irani, kandi ko Irani ishobora kugorwa no gufunga burundu inzira ya Hormuz. Ariko nubwo Amerika ifite izo mbaraga, kugera ku ntsinzi ya politike biragoye cyane cyane, kuko ubukungu bw'isi bushobora guhungabana. Abaturage mu bihugu byinshi bashobora kurushaho kurakara, yewe n'igitutu cya politike ku bayobozi gishobora kwiyongera cyane.
rero ahangaha ni nko kuvuga bati n'ubundi Amerika yego nibyo ifite imbaraga za gisirikare bati bihuje bo na Israel nta hantu batagera mu gihugu cya Israel. Kuri ubu reka mubwire nako mu gihugu cya Iran icyo nakubwira kuri ubu nubwo ubona iyi ntambara n'ubundi ihanganishije ibihugu bitatu, ariko Iran nta bushobozi n'ubu na bukeya ifite bwo gutera mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Iran yaguruke muri Iran ijye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ibyo byo ntibishoboka. Ariko Iran yo ifite ubushobozi bwo kuba yagaba ibitero ku birindiro bya gisirikare aho nyine biri ku bihugu biturage, ari nabyo bintu yakoresheje muri iyi ntambara, nyine ikoresha drone ubundi kagaba ibitero ku birindiro n'inyungu zose za Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Niko Iran yarwanyemo intambara yayo. Ariko abasesenguzi hano bavuga ko Iran nako Amerika yihuje na Israel bashobora kuzenguruka igihugu cyose cya Iran bakoresheje nyine indege z'intambara, abasirikare, kandi ko Iran yiha gufunga burundu inzira ya Hormuz, ko bitayishobokera mu gihe Leta Zunze Ubumwe za Amerika na Israel n'ubundi zashyizeho imbaraga zabyo zigahagarika ibyo bikorwa. Bavuze bati ibyo bikorwa birashoboka ko byahagarara, ariko politike ya Amerika ni nko kuvuga bati nta kigenda, nubwo bafite igisirikare gikomeye, ariko politike ya Amerika yo irasa naho nyine ari nyene. Nicyo hano abasesenguzi bari barimo baravuga. Rero kuri ubu isoko ry'imari ryatangiye kongera kwiyubaka, nubwo hari ibibazo byinshi. Amasoko y'imari muri Aziya iyo yatangiye kuzamuka buhoro buhoro, abashoramari benshi bafite icyizere cy'uko ibiganiro bishobora kongera gutangira. Baracyategereje kureba niba amasezerano azagerwaho. Gusa ibiciro bya peteroli nabyo byatangiye kugabanyuka gato nyuma yo kuzamuka cyane mu minsi yashize. Ubuse ibiciro bya peteroli birimo biragabanuka, barimo barikangikira. Ntabwo mbizi rwose, ntabwo mbizi uko ikintu barimo barikanga hano. Rero ubwo ayo niyo makuru nabambazaniye kuri ubu, aya niyo makuru nabateguriye uyu munsi ngomba kubagezaho, ariko by'umwihariko n'ubundi niyo abagezweho ya nyuma avugwa, kuko murabizi ko iyo dufite andi makuru menshi turaza tugahita tujya hano kuri Man TV tukayababwira nta kibazo cyane. Gusa niba ari ubwa mbere ugeze hano, nyamuneka akora subscribe kugira ngo inkuru n'ibiganiro tubategurira bijye bigenda bikugeraho buri kanya. Jedi Sali Asadi, iyi ni Man TV, ndabashimiye cyane. Ariko niba wishimira kandi ukaba ukunda kumva ibiganiro by'amateka, uyu niwo mwanya mwiza wo gukanda subscribe, kubera ko amaze kugera ahantu hanyaho. Man TV, aho dukura amateka mu nyandiko maze tukagufasha kuyumva no kwibukiranya mu buryo bw'amajwi. Reba ko wakanda subscribe, niba utarayikanda ikande maze ube mu muryango mugari wa Man TV. Jedi Sali Asani, iyi Man TV, bahaye ikaze.